Uyu munsi bazaniye top 10 y'abakobwa beza cyane kurenza abandi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2025. Aha ngaha tugiye kureba imiterere yabo, tunavuga ubwiza bwabo ndetse uko bateye n'uko bagiye bavugwa mu bintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi turaza guhera ku mwanya wa 10 tuzamuka paka tugeze no ku wa mbere. Gusa montera kandi subscribe hasi ndagusanga uyikande kugira ngo tubashe gukomezanya kuri top 10 tuzacukura izindi video tubageza umunsi ku wundi. Uri ni rwo rutonde rwizewe kuri izindi, kuko twarukwiye no kuri zabwo twagiye tusacinga amakuru yose ndetse namwe mwikore verification, gusa murasanga ari byo ndabizi kuko iyi channel tunyuzaho ibintu by'ukuri kandi byuhiza buri wese yishimiye kureba. Twihuse cyane rero turahera ku mwanya wa 10 tuzamuke mpaka tugeze ku wa mbere. Anga turasanga yuko umwanya wa 10 turasanga umukobwa mwiza wamenyekanye ku izina rya Emeline Ishanga. Emeline Ishanga ni umukobwa mwiza ukunzwe n'abatari bakeya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Emeline Ishanga yagiye avugwaho ibintu byinshi, harimo kwishyiramo icupa munsi y'igitsina cyiwe ndetse akavugwaho amagambo atandukanye, aho bavugaga ko azatwara The Ben wa Pamela. Muri ibyo bintu byose byagiye bimuvugwaho ndetse akaba yaramuviriyemo no gufungwa mu bintu byinshi byajyamo. Kuri ku mwanya wa 9 turasanga umukobwa wita Sasha Kate. Sasha Kate ni umukobwa mwiza cyane ukunzwe n'abatari bake mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bitewe n'imiterere yiwe ndetse nuko yiyumva ndetse nuko ateye ndetse na speeches bakunda kuvuga. Sasha Kate yigize kubaho umuhanzi muri 2012 aho yigize gukora indirimbo na Bulldog, ndetse muri 2012 iyo ndirimbo ikaba mu ndirimbo zakunzwe. Kwite cyane ku mwanya wa 8 turasanga Marina Deborah. Marina Deborah ni umukobwa ukunzwe n'abatari bakeya bitewe n'imiririmbire yiwe ndetse n'imiterere yiwe, aho ndetse we mu miterere yiwe batavuga uko ateye ndetse babongeraho n'isura ko no mu maso ni umukobwa mwiza cyane ndetse n'imiterere yiwe yose iyo bihuje n'imiririmbire yiwe bimukurura igikundiro cyane ku mwanya ukomeye cyane nk'uyu nguyu. Marina Deborah ni umuhanzi mwiza cyane wagiye kuvugwaho ibintu byinshi bitandukanye ndetse indirimbo nyinshi yagiye akundirwa bitewe na performance akora. Ku mwanya wa 7 turahasanga Uwase Emeline. Uwase Emeline ni umukobwa ukunzwe n'abatari bakeya ndetse bitewe n'imiterere yiwe n'imigaragarire yiwe, gusa hari n'abakunda kumwitiranya na Emeline Ishanga cyangwa Emeline Kwizera bitewe n'uko bano bantu basa kandi bafite imiterere myiza ndetse ikurura abantu benshi batari bakeya. Aba bantu bakunzwe kuvugwa mu bintu byinshi bitandukanye, harimo n'ibintu bitari byiza. Twite cyane ku mwanya wa 3 turasanga Shadibo. Shadibo umugore ukunzwe n'abatari bake mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umugore ndetse benshi bamwakeka ko ashobora no kuza ku mwanya wa mbere, gusa ntabwo bishoboka yuko yagera ku mwanya wa mbere. Uyu mugore ni umugore mwiza ukunzwe n'abatari bakeya ndetse bitewe n'imivugire yiwe kandi n'imyirire yiwe ndetse n'imiterere yiwe akarusha. Uyu nguyu ni umuntu muri top 10 ndetse udashobora gushidikanywaho bitewe n'ubwiza bwiwe ndetse n'imiterere yiwe. Ni umugore mwiza w'abana 2 kandi yagiye avugwaho ibintu byinshi bitandukanye, gusa ibyo yagiye avugwaho akenshi harimo n'ibyiza ntabwo ari ibibi gusa. Tugeze muri top 5 urakeka hashobora kuba hari bande? Umuntu utakanze subscribers wibuke kuyikanda dukomezanye, ndetse n'uwabikanze bige gukora share dukomeze tubane. Muri top 5 ese urakeka ari bande mu wagiye ubona nabo utabonye? Reka tukomeze tubasesengurire. Uyu munsi twabayemeje icyo kintu. Umwanya wa 5 turasanga umukobwa mwiza cyane, umukobwa udashidikanywa kuri uyu mwanya wiwe, bamwita Dabiju. Dabiju ni umugore mwiza cyane w'umwana umwe kandi ni n'umukobwa udakunda kwibera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bikundira kwibera mu bihugu byo mu Burayi bitewe n'imitemberere yiwe nuko yitwara. Abenshi bakunda kuvuga yuko uyu nguyu ashobora no kuza ku mwanya wa mbere, gusa siko biri. Uyu nguyu ari ku mwanya wa 5. Twite cyane ku mwanya wa 4 turasanga umukobwa wise Orugabe. Orugabe ni umukobwa udashidikanywaho n'imiterere yiwe ndetse n'imyiryo yiwe ndetse nuko yitwara, akaba ari mu bakobwa bakurura igitsina gabo cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Orugabe ni umukobwa mwiza cyane kandi ukundwa kuvugwaho cyane atari mu Rwanda gusa no mu bihugu bindi bidukikije. Orugabe ni umukobwa
utavugwaho cyane mu Rwanda ariko mu bindi bihugu uvugwaho bikabije. Urugabe imiterere yiwe yasejeje abantu benshi, aho ari no mu Vixen akora mu ndirimbo z'abahanzi benshi bakomeye, aho harimo indirimbo yitwa American y'abahanzi bakomeye bo muri Amerika. Iyo ndirimbo yaramamaye cyane ku rwego rw'isi, aho Urugabe ari nawo yahise amenyekanira cyane mu bakobwa bafite imiterere myiza. Gusa kuri ubu ngubu mu mwaka wa 2023 yari umukobwa wa mbere ufite imiterere myiza kurenza abandi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Twihuse cyane ku mwanya wa gatatu turasanga Pamela Wadeburn. Pamela Uwicyeza Pamela ni umukobwa ufite imiterere myiza ndetse na mwiza mu maso, buri kimwe cyiwe abantu bakunda kugikunda bitewe n'ubwiza abifitiye. Pamela ni umugore mwiza ndetse w'umwana umwe. Ubu ngubu hashize iminsi mike bibarutse umwana we Wadeburn. Twihute cyane ku mwanya wa kabiri turasanga umukobwa uteye amakinga, umukobwa mwiza buri umwe wese yemera yuko ari we mukobwa wa mbere mwiza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yaba imiterere yaba mu maso bose arakuma. Ese uribaza ngo ninde? Yolo the Queen. Yolo the Queen niwe mugore wa mbere mwiza kurenza abandi mu mwaka wacu wa 2025. Yolo the Queen afite imiterere yasajije buri gitsina gabo cyose cyo mu Rwanda. Kuri bamwe bose bamuzi yarabasajije bitewe n'imiterere yiwe, yewe ndetse bitewe n'amafoto akunda gukora agaragaza imiterere yiwe cyane. Abenshi bajya bavuga ati yongeresheje ikibuno, abandi akavuga ngo ni imiterere yiwe ya nyayo ntacyo yabihinduraho. Gusa Yolo the Queen ni umukobwa mwiza ufite imiterere ishamaje buri umwe wese aba yifuza kubona. Yavuzwe mu rukundo na Diamond, aho bari kuvuga ko agiye kumubera umugore. Twihute cyane ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere uracika haraza ndi mu bantu bose twavuze, urumva ku mwanya wa mbere baba arinde. Niba utakanda subscribers ndakomeza kuyikanda, ukande na like ubwe no kudusharinga, ubundi ukomezanye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere uracika harinde. Twavuze abakobwa benshi cyane ukunda n'abo uzi ndetse n'abo utibukaga yuko bafite iyo miterere kurenza abandi. Ubandike muri comment mutubwire uwa mbere niba wumva uri kumushidikanyaho. Gusa uko turi kumwumva wowe ku giti cyawe urakeka yaba ari inde? Ngiye ku giti cyanjye ndumva yaba ari. Mwandike muri comment umutubwire kugira ngo n'ubutaha tuzabashe gukomezanya. Hasta la vista, ndabakunda cyane. Bamwe twatangiranye tukaba tugeze no ku musozo, ndabakunda cyane. Mwibuke kandi subscribers bakunzi banjye. Hasta la vista, ndabifuriza